Hello DVC azau tu nan dilak lunglum te in nan kut kanin tlaihkhih Tualchung Thawngpang karak chimlai Myanmar Ralkap Uknak Council Chairman Ruahnakpetu Phusar asechang chung minung pasari an tiah Myanmar Ralkap Uknak Council ni February na lairet a chathan achwa Myanmar Ralkap Uknak Council Chairman Ruahnakpetu Phuchunga Chinmi Dr. Salai Ngun chung Lian zong atal chung telnak chu Dutia Bumhuchi Luang, Dr. Zinzinwe, Dr. Yi Dr. Salai Ngun chung Lian, dokalhnak Bumhuchi Tenglin and C. Myanmar Ralkap Uknak Council ni Chiramkul Uknak Council Chairman cha a Chinmi Puter San Moini Khoi arak Chinmi arak Zulhan chuti a Zulhan mi chunga khwami le minau tampi ni rian Zulhan mi khirthan na tia nolna anrak to bal Puter San Moini Khoi anunnak aliam no in azaka Chinmi bungun sa ong timthan se bungun sa ong timthan asin hu zong a khwami le minau ni rian Zulhan mi khirthan tia bungun sa ong chu nolnak antwa na in nihin tiang a Zulhang ri lo Chinmi ni chubantuk in nolnak to leo le dulo nak langtar leo a Myanmar Ralkap Uknak Council Chairman Ruahnakpetu chungtal a Chinmi Dr. Salai Ngun chung Lian ahun itel than hi ase Chinram kul minjat khwa a Myanmar Ralkap ni Uknak alak mi chunga minaun ha tol rel nak in February na lairet san a phiang dan wang in thlachamnak antwa himhun a minaw long salo in CDM atwa mi Cozah riantuantu cheu khat zong an itel biaknak lei upa zong an itel Ralkap ni Uknak alak mi dokalhnak cha a dulo nak langtarnak phun twa cheu ase lamzo nak puan langsan mi tlaihnak motorcycle in lamzo ke in lamzo le Cozah zung kip mai a thu in Cozah riantuantu na CDM a itel ding in somnak twa te bantuk in chiram kul chung hun kip a twa cheu asitia thong kan thai Ramchung Thawng karak chimlai Nepiro Ralkap Uknak dokalhnak CDM a atalmi Cozah riantuantu na tlaihkhih nak akar chin lengmangnak CDM a atalmi Cozah riantuantu pakhat ni a chim February na lairet a Ramdang Pehtlaihnak Minister zong riantuantu pakwatal in Cozah riantuantu minung hlain hi an tlaihkhan na Ralkap ni tlaihmin ha chu an phone am mantar na lo chung karh na ni an Thawngpang an tlaihkhih ti lo cha a lungre thai in an aliam cha February na hlai nga leo zonga Cozah riantuantu siak chia le khwami minung somruk le pali tlai an raksibal chang chu chung a kum hlai ret atling ri lo mi minung kul lesari an rakthla than na Nepiro CDM a atal tlai mi chung a tama zung riantuantu minung paret chu February na hlai ruk a an thla than na in upadi dal zale somret le paret in tasachui an sitia RFA ni atial Mandalay Ralkap dokalhnak le dulo nak langtarnak mun a atal mi ram min ha chu palak le Ralkap ni shampang le sham in mi bu an thakna hlai a Thawngpang alami media polzong tuk level antong kan ma chu thong la tu kan sitia kan chim kaun ha na bu in an kan tuk chi an kan thau chi palak moto chunga an kan kalpi tia thong la tu kucho zewe ne achim kucho zewe ne palak ni an moto lei in an ka kalpi leo a nang ma himo media chuna si video na thlak mi lem han na thlak mi hi kan ma thang chat nak cha mo na to mi asiti in an ka rau an ka tukpa tia achim chap dulo nak langtar nak mun a Thawng alami media pol chu palak le Ralkap ni chain an chai na fungin an tuk na an doi na chun Thawng ala tu pol chu palak le Ralkap ni khwami thil ruk in an hu an zulh na an kong an hlat na media pol le dulo nak alang tarmin ha chu palak le Ralkap ni an mai hwa chi in man thlak le video lak mi zong an hi kong a Myanmar Pray Council chung twan hlun nyen cho ni Ralkap ni sham le ning changlo in mi bu thaknak an twa chun an ma he a hlat do nak a mun ma lak thiam ding ase Ralkap ni media hi tairul cham an kan du tia rarin paknak zong arak chimbal Myanmaram chung hun kip a Thawng la tu tai ding in kol mi se tlai chang mi zong se
thong lak leo a tuk level mi zong tampi an tia RFA ni atial Myanmar Ralkap lutlai pakwa chu breakting le Canada ni dan an tatna Canada le breakting ram ni Myanmar uknak ala tu Ralkap lutlai pakwa chu uknak an lakna kong he Pehtlaih in dan kan tatna ti in February na lai ret a chathan an chwa dan tat min ha chu Senior General mi ang hla Dutia buchok mu chi suwe buchok chi mnya thwe u buchok chi te ang sa Dutia buchok chi sengwen Dutia buchok chi su thu Dutia buchok chi ye ang Dutia buchok chi ang len dwe le Dutia buchok chi ye u si Japan Ramdang lai Pehtlaihnak Minister ni Myanmar ram ni democracy zulhphung rannak in zulh ding a America India le Australia ni am fial mi chu kan ma Japan zong kan lungtling tiah chim ve chun Norway zong ni Myanmar ram cha American dollar noi seri le sangrat mantluk asemi se thajang pong kam le ri run venak cha tangka bom nak to ding in tlaihkhih arak ngai mi chu angol tiah RFA ni atial Ingme kho a hlodo palai tal in minung pathum tlai antong Ayawadi ramthan ingme kho a NLD party ramthan hlodo palai u ong chomya tal in Ralkap uknak du lo nak lang tar ruang a tlai atong mi pathum an si ramthan hlodo palai u ong chomya tal in NLD party pakhat le party tainak cha a tlangtlatu committee member pakhat tlai an si ingme kho me kwang hun no thu in ramthan hlodo palai u ong chomya chu February nil hai ruk a tlai asi tia ingme khwa mi kwam hun no thu in ramthan hlodo palai do yi thun ni achim ingme khwa Ralkap uknak du lo nak lang tar ruang a hlodo palai panhi tal in minung kul leng kaukek ral rumvin nak upadi in taza chwe an si tlai ri lo mi NLD party chungtal dang pol chu ahim nak mun a anjam tia RFA ni tial Michina khwa a du lo nak alang tarmi phungki pakhat tal in minung pathum an tlaihna kachiram kul Michina khwa February nil hai riat Ralkap Cozah du lo nak lang tar ruang a phungki pakhat tal in minung pathum an tlaihna February nil hai riat jinglai pasha song Myanmar bank hai du lo nak lang tar leu a Ralkap le palak ni an tlaihna hi asi Ralkap le palak ni zam parian hu leng chho loading ti mi le minung panga chung mibu loading ti mi kha loudspeaker in akan aun ho tia du lo nak lang tar tu pakhat ni achim Michina khwa February nil hai riat a du lo nak alang termin ha chu palak le Ralkap ni chai in an chaina February nil hai lizan durka chang tumleo a methal im mibu an thak than ha I lemha ator mi zong an tia DVB ni atial Myanmar Ralkap ni velai chung ramkip zulhphung abuar tia America silai dokta phuni an than America silai dokta phuni athan mi chunga nepido du lo nak lang tar nak to leo a alu I methal in ka atong mi ma mia toi khai asining kongjong atal chi hiban tuk to sarnak hi ti anung tuk mi to sarnak asi velai chung ramkip zulhphung abuar asi tia bipinga in an lang tar Myanmar Ralkap ni chun Ramchung ngandam nak lai riantuantu na CDM an to cha a Ralkap chung in ngandam nak lai riantuantu kan ingai min hani an zau na tia an rak thambal chun mai thal kom phang tak in ka atong mi ma mia toi khai kong a Ralkap chimphon nak lai no ngai tu bumu chau zomin thunni le nak arak to I mai thal kom phang tak hang mi kong a el nak le nak zong to lo in ma mia toi khai chu palak le Ralkap tlakro in achap tu a atalmi asi ti long le nak arak to pumtlamtling law minaw pakhat palak ni an tukpal mi kong a pumtling law phul lutlai hani du law nak chathan an chwa February nil hai nga Mandalay ramthan tangkung tampong Ralkap uknak du law nak lang tar leu a pumtling law minaw pakhat hantha zo chu palak ni am han mi tuknak phung in an tuk chu kong a Myanmar ram pumtling law phuni chathan achwa hi ase chathan chung a palak le Ralkap ni pumtling law hantha zo phung in an tuk leo video tate tha te in kan ngai hiban tuk to sarnak chung a kan lung afak I fak pi in kan dokal phone tia an langtar chun pumtling law pakhat chung a
an tua sarmi he atlak in dan telnak to shim ok asi ti zong Myanmar pumtling lo phuni chathan an chwa Mandale khwa Ralkap Uknak dokalhnak CDM a pelak minung pariat an rak ital chang i February nil hai kwa a pelak minung hai ruktiang an ital chap CDM a atalmi pelak pakhatni Uknak thalau Cozah he riantuantu kan itim lo chun kirthan dingjong kan itim lo kamma le bechanak cheu in kan chwa hi asi Ralkap ni kamma uniform isuk in rammi an shamin ha hi pelak kan lim hang atlak tar long selo in rammi ni hwasong kan tong hiban tuk to sarnak hi kan ingkho ti lo cha a CDM kan to nak asi tiah chim CDM atalmi pelak polni CDM cholchang nak a atal ngamri lo min ha zong ral thate in CDM cholchang nak a ital cheuding in fial nak zong an chim rammi zong ni CDM a atalmi Cozah riantuantu vial te dir kap nak ding zong torel cho ma asi tiah DVB ni tial DVC azau tu angai tu nan zati chunga lunglom nak tampi kan nei February ni kul zinga kan tong thantin halai